kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Bakunzi bakunda ubuzima Health Care, twongeye kubasuhuza. Mwiriweho, Imana ikomeze kubaha umugisha n'amahoro biva ku Mana wo mu ijuru. Imana yabaramukije mukamuhumeka umwuka w'abazima bafite amagara mazima, iyo turayishimiye. Muri Kunda Ubuzima Health Care rero dukunze kubaganirira ku buzima n'imyororokere, uburyo tugomba kwirinda dukoresheje imiti ikomoka ku bimera. Kandi natangiye mbabwira ko iyo uriye neza uburiye umuti, warya nabi ukaba uriye uburozi. Rero muri Kunda Ubuzima Health Care tugira inama nyinshi, dutanga amarejime ku bantu bashaka gutakaza ibiro, dutanga amarejime ku bantu batagishoboye kumanaginga uburyo bafata amafunguro. Twebwe dutanga inama nziza ku buzima n'uburyo tugomba kwirinda twivura dukoresheje imiti ikomoka ku bimera. Muri iyi minsi rero isi yarahindutse, cyangwa se atmosfere yarahindutse, ibintu byabaye nabi, dusigaye duhana ibyo mu nganda byatunganyijwe mu nganda, tutazi ibintu bavanzemo, twabirya bigatuma umubiri ukereya urugimbu rwinshi, bigatuma urwo rugimbu rushobora kudukura indwara zitandukanye za hato na hato, harimo nk'amadiyabete na za hypertension n'izindi ndwara zitandukanye. Aka kanya rero tugiye kubaganirira ku muti witwa magirimu. Magirimu uva ku ijambo maigre cyangwa se maigrisoma, kunanuka, gukuraho cyangwa se gutakaza, niko bishatse gusobanura kugira ngo musobanukirwe uyu muti witwa magirimu. Magirimu kapsule ni umuti nawo ukomoka mu Bashinwa, uzwi ku mugabane wa Aziya, ntabwo muri Afurika urahagera, witwa magirimu, kandi ni umuti mwiza cyane ku bagore. Iyi magirimu ni igisubizo ku bagore bafite ibicece, ibinyenyanza. Wambwira ngo ibinyenyanza biza hehe? Ibinyenyanza biza ku mpande zombi, mu gice cyo hasi hagana ku rukenyerero, ku buryo ubona nk'ahantu hari umukingo kandi utarawusanganywe. Ariko cyane cyane magirimu yo iragenda ikabikasa, ikuraho urugimbu rubi rukabije rw'umurengera. Abadamu bafite ibinure bikabije, bafite urugimbu, bafite ikibazo cy'amatiriglyceride, bafite ikibazo cy'imyenyanza, iyi magirimu ku rugimbu ruri ku mwijima, ku rugimbu ruri ku bihaha, ku rugimbu ruri ku mpyiko, ku rugimbu ruri ku nda, ku rugimbu ruri mu mitsi, ku rugimbu ruri mu maraso. Hari igihe mu maraso haba harimo ibinure, iyi ngiyi magirimu iragenda ikabikuraho. Ndetse abantu bafite ibinure ku nda, ndavuga ibicece, iyi magirimu ibihanaguraho bikavaho. Hano ku mpande iyi magirimu inagenda igakasa. Banagira ibibazo byo kudahumeka neza, bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, iyi ngiyi bafite ibibazo bya obesite, wakoresha magirimu. Kandi dusanzwe tuzi ko ibiro bigendana n'uburebure bw'umuntu. Mu gihe wenda ufite nka santimetero 160 ukagira 90, icyo gihe menya ko wabaye obese cyane birenze. Kandi tuzi ko ibiro by'umurengera ndetse n'urugimbu rwinshi bishobora kugukurura uburwayi bwa diyabete na hypertension, ndetse bikagukururira ubumuga. Koresha magirimu ikureho urugimbu rubi, koresha magirimu ikureho triglyceride, koresha magirimu ikure ibinure ku nda, koresha magirimu ikureho ibinyenyanza cyangwa se ibicece, koresha magirimu ikure urugimbu ku mwijima, koresha magirimu ikure urugimbu mu maraso, koresha magirimu ikure urugimbu mu mitsi, koresha magirimu ikureho ikintu cyose cyerekeranye n'urugimbu rubi mu maraso, ugire ubuzima bwiza. Magirimu irafasha cyane mu kugabanya apeti. Hari abantu bakunda kugira apeti ku buryo niyo banywa imiti iyo ari yo yose, ku buryo badashobora kureka amafunguro. Magirimu ituma ugira apeti iringaniye ku buryo utagira ibinure by'umurengera. Muri makeya ica apeti. Magirimu mu gihe cy'ibyumweru 3 haba havuyeho hagati y'ibiro 8 n'10. Ubwo rero irihutisha cyane, kandi ku bantu batinya no kuba badiyara ngo ntabwo nshaka umuti watuma ndira kujya ngo najye mu kazi,
magirimu irabishongesha, ibinure bigaca mu myanda wagiye kwituma, ibindi bigaca mu ruhu igihe urimo gutansipira. Ndakubwira ko ukoresha magirimu ariko ugakora n'agasiporo karinganiye, byibuze siporo 3 mu cyumweru ugiye gukoresha iyi magirimu kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kandi ukanywa n'amazi y'akazuyazi kugira ngo irusheho kwihutisha gukura ibinure bibi mu maraso no mu mitsi no mu bice by'umubiri bitandukanye. 08 56 86 68 kabiri, cyangwa ugasoma wa eshatu kundubuzima.rw. YouTube channel yacu ni Kundubuzima Health Care, kandi muri isanga muri Kundubuzima Health Care dukora iminsi yose keretse ku cyumweru nibwo tudakora, ariko nabwo baduhaye rendezvous tuza kuguha serivisi, kuko inshingano zacu ni ukubungabunga ubuzima bwa muntu. Magirimu ikoreshwa n'abagore n'abagabo n'abakobwa, abagabo bagira ibinyenyanza, abagore bagira ibinyenyanza, abakobwa bagira ibinyenyanza. Iyi magirimu irihagije, igizwe n'ibinini 90, unywa ibinini 3 mu gitondo no ku mugoroba, kandi ukabinywa mbere yuko ufata amafunguro cyangwa se nyuma yo gufata amafunguro, ariko ibyiza uyinywa ukimara gufata amafunguro kugira ngo ijye gukuraho za toxine uba wariye zose, izikureho umubiri ugende neza. Ndongera nsubiremo, uyikoresha wamaze gufata amafunguro hashize byibuze iminota 40 nibwo uyinywa utwo tunini. Magirimu inyobwa mu gitondo no ku mugoroba. Mu gitondo nta kintu washyize mu kanwa, ninjoro nyuma yo kurya hashize iminota 40, kandi inyweshwa amazi y'akazuyazi. Uducupa 4 twa magirimu turahagije kugira ngo ugize taye nziza, ufite taye française, ntanda nini, ufite akarima k'igikoni shwi ndaguhakaniye, ibinure mu mitsi shwi ndaguhakaniye, ibinure mu mwijima reka iragenda igahanagura, ibinyenyanza irahanagura, bya bindi biza kunda hano kunda hano imbere iraza igahanagura, mbese mu mitsi, mu maraso, mu mwijima. Ndetse iyi magirimu ifite ububasha bwo kugabanya taux de glycémie, igipimo cy'isukari mu maraso, ndetse no gutuma igipimo cy'isukari y'umurengera mu maraso, ndetse no kurinda kuyirwara n'igihe ufite ibibazo by'umunaniro ukabije biterwa n'ibyo binure by'umurengera. Iyi magirimu ibikuraho. Rero uyikeneye gana ivuriro Kundubuzima Health Care, cyangwa website yacu ni wa3kundubuzima.rw. YouTube channel yacu ni Kundubuzima Health Care. Murakoze. Ku magara yawe ni inshingano zacu.